Om Swastiastu. Suksma antugala ring ketiba ring di titiang mangkin saking wakil saking krama istri saking Banjar Kaje wasan titiang Nimade Suparni pinihatur titiang ngaturang Dani para angga panureksa sani suciang titiang Dani bendesa adat Banyuates taler krama lanang lan istri sani banget tuan yang titiang sani mangken titiang jagi mesatua sani memurda pan balang tamak wenten satwa sani mewasta pan balang tamak ipun sugih luweh makruna ter dayane liu pesan sakewangga tek nenten dados kirang kalah tekening krama desana kacarita mungkin desane paum jagi nayain ipun ipan balang tamak ditu ya karahen tekening kasinomani. Om Swastiastu. Om Swastiastu pan balang tamak tiang niki mepengarah mesawut ipun pan balang tamak Swastiastu nyento tiang kasinoman pan balang tamak tiang mau pengarah dinane bin mani semengan tuwon siape krama desane lakar ngayah ke alase ngaleh kayu nyenje kasar lakar kene dende ketu arah kasinomani teken pang dalang tamak kacarita mangkin sampun semengan siape sami kukuruyuk uyur saling sauten krama desani sami kalase ngararah kayu saling pakedek pakenyum tur nekat di alase sami alase asri baburone sami becek pisan tur kedise memunyi saling sauten nanging pan balang tamak tilah jumahne kajek lo kangin kau menek tuon ngantos sang siapne tuon uling bembengane sawetara subuh tengah tepat mare siapne tuon uling bembengane kok ketekok keto uyut siapne tuon uling bembengane ditupan balang tamak gegesonan nutugen krama desane jagi ngalih kayu ke alasi ditu saged subeda petanga krama desane ngabe kayu saling priune bat saling pebaten peluh pitit krama desane ngabe kayu teke uling alasi disubani nekat jumah paum kone lantas desane lakar nandain ye pan balang top ditu kaliane jerok liane memunyi bangdras tekendapan pan balang top cai pan balang top
kena danda cai sawireh cai tu sing notet arah desa gitu bangras jeruk kaliane ngorain Panbalang Tama mesaut Panbalang Tama antuk munyi sani manis napi tiang makrana tiang keni denda dani kelia daging arah sani keterima ring dewek tiangi buen manis semangat tuwon siape krama desane jagingan ya ke alasi tiang las yang abisik jumlah tiangi kari makam sawatara subuh kali tepat mare tuan uling bambangane ditu tiang gegesonan melaep ke alase nutukin kramo desa nah pikeh tiang kani dende jeruk liang keto pesaut nih Panbalang Tama dadi kaselengagan jeruk liane sarang kramo desa dados nih Panbalang Tama nenten terbuung keni dende sepatutnya nih yeneng iraga mapengarah mangde nagingin daw tur genah sami becek mangde keterima becek oleh idedani sami disubani ketu buin manine buin iya arahine Panbalang Tama apa ngabe sengamu apa ngade anggona bekal menahang balik agung ditu Panbalang Tama ngabe sanga uang abane apang benaina teken desa itu malih bengong kamu desa nyikaken tingkah takahnya ipun Ibalang Tama ani setate melog desa di samping ke makin wenten lantas yang pen kuda kade ya Panbalang Tama ngai tur melog desa jani wenten ajepan krama desa jagi misekaang ya Panbalang Tama jani krama desa tangkel kana Ki Agung jagi nuna serana sani Sidi Manti mangde Panbalang Tama mati aja bukan nekad reng puri ipun sampun nguningayang reng ide anak Ki Agung tingkah paripolah ne ipun Panbalang Tama dah raris kepijo ipun asrana sani sakti sani becik tur Sidi Manti tur nike kelaksana yang ke Panbalang Tama dayane sani corah punika tawanget kan Panbalang Tama lantas Panbalang Tama mau besen teken purnami ilu yen dheweke mati gambahang kok dheweke jangin tambu lilingan liman dheweke isine capak bangkene sadahang dipiasani tur ento ani pangalingin kedo pepesane disubani pedang wadahin peti bangken dheweke ajang di tengah meteng gitu pepesane Panbalang Tama teken purnami kacara itang mangke
pan balang tamak suba mati ditukurane ngeleng beli pan balang tamak adik kalain tiang beli ajak tiang beli aja sambil nuten pabesan kuranane di suban gitu kramo desa nih ngotot kamu ke rumah nih pan balang tamak dapat tanggupan balang tamak obok nih megamahan legak di piasane sambil geriyam memantra ditu kramo desane malih tangkil ke anaknya agung nguningang serana ane sidi mandi ni ke nenten nanti beriko anaknya agung galak bendu pisang kengken tusing nadi mandi gitu raris nyicipin nih ke serana nih pun jak perjani sede anaknya agung dari ke kramo desa nih sedih dor nyesel nenten ngugu serana punika sidi mandi abanika gelis satwa subuh petang niki wenten dusta papat jagi ngomaleng ke umahne pan balang tamak di dapet tangan wenten peti gede kendal gati dados dustane nika jani iraga man jani arto brana andi liu gati raris ke pondong nika petine nika ke apa ke pura desa tekat di pura desa nih petine nika ke ungkabang raris tengkejut nika justane buku papa nika dapat tange bangken yei pan balang tamak nyengkang itu melaib kebiret-biret justane takut tur kalain petine nika buen manis semengane jero mangkune mau bersih-bersih nyampat iri kering pura desane dapat tango wenten peti gede raris kesumbah peti nika kesumbah kadenange paice ido botaro tur kramo desane masih nyumbah paice nika disapune bapak kramo desane kok ungkabang peti nika dadi talar makasiap nepukin bangken pan balang tamake nyekang ditu kramo desane sami memisu ngendai pun di ningakin bangken pan balang tamak diapin subuh mati tetep pan balang tamak serta nguluk desa aingnya menika nika wantah contoh nenten patur sani ketular mangda iraga sani makin melajah meparisolah sani becik mangda iraga mepoleh kerahayuan lan kerahasinan kelungkung semarapura kirang langkung titiang nasimpa sinampura titiang sinep antok parama santi Om Santi 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 Om